WITU ba Utongoi TV na unisa isio yabika ya kwithiwa na unenania witu kiokoni cha umundi bala twina MUENI witu ndini wa studio na nobikite na kubika mheshimiwa Douglas MUSYOKA na ula ni MCA wa kelio cha kana kisio cha MASII kana MASII ward na indi nienda umutho cha atukethie nikenda twambise unenania witu kiokoni cha umundi etha wine kulio twatiania ndini wa Facebook na ndupest kana ndutuma ikulio yaku bau na ngubikia na kuisoma kana woni waku no bikia na kusungika ethwa mushimwa no kwithatonya kusungia no kwithwa atwiki aibikia na kusungia ni Faith Mackenzie wa Mutunga na kwata weni tutambania imwe kuma yu nginya mothia mheshimiwa asante karibu sana asante kwa kedi ya musiaisha na kwa mbene ambao samanyo one tungebobea kwa ngai kwa Utongoi kwa kiseseke cha Utongoi TV asiaisia makwa malama mbelorete ndito ya Kenya na mono kwa andu makwa make sio cha MASII vile ward ni mwe na santi nondo mwana ingie mwanya wako muthukuma na ile tu kwatia nene mpaka muthia wa Kilungu ni mubea muno na indi congratulations me nondo te yao na nakuma we kalila kivila asanda ona kaino gete kisese ni severally lakini tuyako mana tuyako mana ni mubea muno na indi kwandu methiwa no twikambo thiko yandu methiwa twambisio baba kubi nzani yende na kuuma muno na muno ukamba na Atongoi ni methitwe maikulua matethesie na Atongoi namo maikulia matethewe yo enethi matonya kuelewata uno matonya kutetheka kuma kula kwa Atongoi tenyu kuma na undu wanza asante Faith nondo kule yuyu iyo netindie MASII one likanete then wa siadeo kipalokaniona ametala talandi sindi inspector ametala tala ya maendeeo kisio na nadine selo bisine masama ya wejo na kwa uwe kila wabikia weta ni chagu andu maitu moso ukamba ni maumete nenza pyo na yona ndiye sithe ta Atongoi itesa ubekata nundu kati wa kila andu atano wako mananamo ana thina wone nza megwe mheshimiwa ona mundu ona atiazia na isite na kamutu ana siguoso mheshimiwa kwa kona bajewa ona uona mundu ukona kana alogite to bia ebo ile ndio ile bado ekuya pena thina anenge yuni otabi unondo ona kona ngendi kala ukamba ndio mu MASII kwacha waisia mbuya ya uwa ela na expect ya mwako yana uye nai in fact rai mondo tata yake no wana nyanda na yake ona ikunia na kwa ninyo nejeke ya katikati wa aimi ala na example ninyo na example yo ndo mai la ko mandine yake takelo ko generally yu kambo byao kingi no ndo wa evinda yu na wana to kata mina ni mbuya yo kaya atilika to kata alike evinda season ya siasa takona siasa ni nadhilema na tunaingia ibela ti obisine yuyu lakini wazo ko kisione o then zaila ya iko na then ola wiko mawende na kuomelela na dina za kuona na relief no you waisia na sisi miaka ya wetinanga naona ambu ya mbe ya kuwa bai matuko 14 mamo matuko 10 matuko toko bika matuko 20 ala neone wethe akamba imabandie na tema na toko kwata desa moi wa 11 chuma cha kele at least yandu me awome na tusuni me kuoba mogeza at least ya matete ya kwa kwekata ku komina na nanza kingi ona kendo kenza anisi kilo cha mbemba ayenege bigie slingi yana kila ndio za slingi 5 akamba tapikia kwa ketha wo mundu uyu ne sokoni ne slingi yana jamwe garama ya maisha ne ambatie byo nduma ba musi wako noke ba masako na ndisio kenge musi tene na tumea muda maslingi maana hata no tongilio ko mundu ngale agota na muda mangilile ndima nanji ko thiona zaingi no mundu no to prefer kwa saa matatu na ndio ile yute sana we tumelela ba nige na discuss yona na share na governor WITU na ne gwatia kila ke na thina kila ke twobetete ni tari so no ndo tunaingia masito ma CECs na ta kwa ndo mazito azino na mekwa vetting yone ile tawenda gethe itu ambunge ya masako nitikabe tukithe mazito ana metuko ndo batonekana nigenda at least with the kera ida si atambo manda na tha iliwa kwa twa ndino ma primary schools kana ECD centers itu with the mono si anila si school no muzi vai hope yako ya
ni cia mana ni cia wata ona tha lunch yo kaina day 1 meal in a day ne ka sustain cia na isu ila wasia ciana ibikie na kunewa mali skulu wa mali wa maile tha maine wanao you know at county government yo ya Masaku tele galandri ka bobe tuge emergency budget emergency tika to ya o ciana leu ona gaine city county to for example manage ko ya ciana leu kila bana kigero no ni musumbi wa ito William Ruto no na flag of mwolio wa otwa wendeno wa county zila mbine ya muno ona gaime Masaku na endeno wa list isu telo ogole ona ito ga say at least ga na wa fast track with it and get considered ole uzu ye no ndo ga to ga kila mundu ana ngokelo 5 kilo 10 was at least juma jwe jagara echa toka ni ukule from where you sit ni kwa sia kana ligula wa flag we off ni musumbi William Ruto oyabiko kamba county ila no ni considered ukamba ne MUENI na Kitui ona kandi na up to date list ina tiene webe county no ngelo na ne wate Masaku ele tha ya mangisu lakini ndina surety ndina surety no na na date na di nini sub county commissioner wa WITU da bit office ni wake last week na wale ndiye bakube na ne wate wale tha ne wate that would be one of the agendas on that to discuss ila wasia county ya Kitui na MUENI maybe iniso ina considerwe ni the whole county kana ni some parts nondo I understand kila hii details ndina sio kwa how do you to that ni side no dina details okay ni mobea ni waweta ilua kilo cha mbemba kwithwa kiyuma silingi yana exact now na watata sisi ni waweta ingikana no ithi tutesa kilo cha mbemba silingi 5 nisoma yibandu maile kusoma yulua kusende dia kuthosya liu ila wona kwina ngetha ando maitu no menidio ku neno namo na maisome ona ga ega boda bia faith saa ingi no ezo mozo ile asia amande kibidoni slightly mkononi yani uko na amo maitha na gila wate kwa na jesu balawa kama kitoni ne balawa kama ni amo maitha ile uko na gila wate kila giguo koni isa ingi kila kitu ma kamba maito ma thosya liu wethe ati kwenda kwo wethe ni sawa no kiena getha magunia 5 ma mbemba na na kwa magunia 5 ma mbemba mwana wakwa wewe wakwa wagitebete kana school fees na kwa school fees nini gitebete kilo kuiwa kana getha mwana ucio ndeni wa day school fees wa day school tigiti twa mana 5 muzia kaze bandu bawe kale musie ndo kana mbotho zie kunia zenye mwene mwingilile unaingilia mana 5 zembe za school ni tia last linge mana 5 pamuzi lakini ita ile kala yuta kamba ita ile kuivanga na teimana ngai azo rutete ta kwa tambua nge wako tale utulo hizo pyu bai mundu wa ilo tale unondo bai mundu tha esione alafu emoni ayu climate change ila igwa ni so ila itawa mozo ngometa unpredictable you can never predict ona mbwe no yokete ni moni eta tabwe na zatewa liwe ni pyo chuma cha mweso na chambe chuma chambe na chakele cha November andegela si mwingi itatu andoko kwa chuma cha katatu na cha kana cha December tikwato mbua si mwina sioka kwa hiyo tele ku plan accordingly ugazele at least ndio tamana kila mundu wabanda leo maliwela tabikia kubanda na la matenda yake gukinge na matenda gukinge na la drought resistant na at least itemane kana te kwa kwata nisio January at least kila mundu wake thakendo na kila to bikia kuketha mwati karate kutwa sokoni tabi ikwia na peke ndo kenge no na aki kunwa kundu kungi tika bande member ti lazima te banda member kila bintu mundo na waize you value member na kaite ase yuke loge bigie slingi ya naimwe obande te boso no bande te member kila kisi yakwa wingi cho imboso tise lo siya kwa wingi te bande te kwa wingi na mbwe loge ndo zine amwe yomwe kwa ute ni dio banda zeto tamboso kana ndengo na mboko wethe kibula ni yode na joking nondo ona ndede yuke lo cha boso yu kala ka boso kaitwa kajalo no ne ke yuma slingi mana ile yu bande dombozo sia kunogete lio season nesa le manisa kana ekunia ya kilo miongo kenda ukaleta ngilio 18 uleta kwa kilo slingi mana ile na ngilio 18 and with the value ya asio it is more better compared na value ya bemba nondo ya apart from you binda bemba ne wati ibandi nondo wa mutu ongeleka tiate nondo sia leather ibandu oizo wethe lo doka tege January bemba sia ya wethe sia tewa mono slingi miongo ile na 5 slingi miongo 3 kono ni kare janu wedu to bande ndoko
na tibanda nzo mundu wakwetela season ino engejukite yona kaidi ine ikanesa twebundi na gukulia tusoke baya MASII state ya MASII ward wethi yili ata ndina yili ata ndo sene kala ne mwekaji wa MASII ane kwa Utongoi development ebe na mwana ndenu Utongoi nejo na decide ye na azengwite kebela cha MASII vile ward na tambe ya unena ni nando ona kaya ndo makwa ina mathethe izi muno wethi ya bado kwe na areas mo yuta unena nikazetwe ngaliko na ngaliko ando makwa meenda matinga mako kwa silanga at least mbuye yugete wethi ni mekata wethi mata kakigo ando makwa sai pe kundu kumwe ona kaya na ndejeribi yono ndona ebindazi yaza na mateme ya malelo wethi ya bado na kono nguwe betu malelo bado tutia leta na nongwe nondo batona kana at least nika county government nongaine zete na barabara mashinani project ya government la yende twede ta kwata matinga at least eta na ngotonga langu ebina nondo kila wodi tini ona ngome tanda tandatu with at least eta na ngotonga langu ebina at least tukunange malelo mabala maitu na kila kingendo makoli through obisi wa governor demand wa water buza ebinele malelo yimatinia kwa tomato wisa ward later miwe kutena mbua with the vile lose tu asie na kito kinge monopyo na ndo mayenda ya kume ya kito do the you no regret makasi ai you no lelo na tama wa yoga wa na kitia kana wa tumando we water buza with the time no tama malelo at least mai mani peke wona sa na ma komba kiteka with the mai ko kile kito no the na wa ko kile lelo wa tama na wa ma onyithwa na wata mabinda ya thana with awe o umwe with the time mbuela gwesa okajue muthango no ndo wekaloki nangito guko guthepyo na mbuela yambe ekauga ekathambio lelu guo ndo wezethio kitio tukansia yake gwengi ni shwa kana wala nini waku wa ila uneeta siaki wila nona wetilwa kuthinikia bata akibu na ni waweta ilwa malelu kutemwa na manyithwa na abuza isu na chao o yuyu kwina mwa wakibu ene ndima MASII vyulia ubange tomate diata mbete na mebea mingi mwana tailo kwata kiguku mabala mai yute kunena mundu we faith ni yuta kisio cha MASII vile ward tena metala through county government ya Masaku ila mbie we double front kila mundu at least masilanga ile meja alama obikia kwenzwa then wa county ito haya nazo ina bikio nangana ina nanga ni silanga wa weto wa maigua ukithanga in location anacio kana nanga nasilanga ngirwa kwa Ngolia wendeni wa kithanga in location bado nacio kana wenenga ne silanga ngi umwe one major dam ula waile kubukua anananga nasilanga ita wa kwa Ombe ula wendeni wa MASII location asiyo masilanga atatu on top of that nyeta Mutongoi nenu malugeta nondo peke ndo ashimo mola wane chogeta wa representation na representation the man shagana ando MASII yo ndemengilia na kendo mayuma loga magadio obisini wa minister wake wa national government kana wa county government makemande sino ninaenda kwa national irrigation authority na already nina proposal tayari no gane mande at least silanga itano 5 major dams they distribute across my sub locations na ndio kana mando water pans then wa kila household with at least kila musigo on the way then wa MASII vile ward wena ka water pan ka kutaka kegu ne manda water pan ino ndo achao mondo e faith yuti onena no climate kitu ikivenduku na you netaile ko think outside the box uno musugo wasia at least mande ando maitu an extra source of income nienda kuinitiate program ya kubanda matunda MASII ona kai wai MASII wethe ya maembe mabando mauma ala maingi bi mauma MASII wai wethe ya masungu ala maingi bi mauma acho mauma MASII but why is your value ya matunda so they know asoko ne yandie ndebyo ndo maembe tile zeta wa seasonal fruits moka magasi yao once kana twice in a year once per year amazi yao once per year ebindela moka mengwa moka mage wekada moka mboga uomboga zeta ya maembe flooded the market is fully flooded
masungwa metha me June eno ethelile no ni no the same case no yo moka na moka mage get flooded no get there maito no wekata kutomeka nenda ku introduce avocado farming then wa MASII vile ward na ndi introduce avocado farming nena tanengo se thayo yuti unena then wa eastern region kithi kila kinene pyo cha kuthia mavakato for export kusobya mauta kusobya ndawa ila simanana mavakato and water fuel ke kasolongo na kasolongo de MASII sometime ale this year na best yake kichuchu na medhowa kilo cha mavakato shilingi 800 shilingi 8 shillings you know tumo u analyze yonezo buku ngede waona muzi wena kivakato kimwe choka chasia chelo sia mavakato tamakelo sia ni maingi over ton plus over thousands Canada is 2 tons 3 tons mwana bakaro ma 1 ton and ukwa bakaro ama yoka ban select ndo the bandi talaba elite na maitwa ndo the ndo wa ikithi chuto twa ukithi ndo tho kwa siningi 800 so ikili 800 na kibakaro jichelo sia throughout so step number 1 ni ambao mande ando mapa kigo ni ensure at least kila musi uwe na reliable source of water cha kele ni kwatiania na mheshimiwa wako wetu wakawaya ndithio ugereke sio cha kwa chama si vile water onda thio ka the entire mara sub county na tege ka water mapping nyana isi miaka 5 ndethela pai mundu within MASII vile water ka walk more than a kilometer akamande kigo nenda nekie ketha ta kana to 9 ndobo yuto for example ndobo ye bandu beto wako etinga silanga dila na ndeka survey water mapping na ndina ya kana bohole sio kwetinga silanga ya county government ya Masaku ndina capacity ya 20 cubic na ina capacity ya 20 cubic ndio need ni bandu beto waje kiatina na kama mwasia katone kiboko ni ndio bohole ono amono organize kila kiune deze ba kitoleana junction ya kulikana modele na ndio getangi ta like 50,000 liters na ndiye kia solar nigana yuja wakethe ke cost free ando mako manyu sai mana na nege tangi ya 50,000 liters bu ke mani kiuchu ineze ke nyua mpaka embwe na kizi wake nyuwenge mpaka ngaliko ya MASII girls na sub location bandu beto wakawa na nditonga kila kiwenge neke kwa piping kisi yoke ngaliko ya MASII juko lika kundu wake tone na kilika ngaliko ya muthei kundu weta wendi utui wa kikuyu utui wa kibandene utui wa ngumu wa kima bakati bakaneta na mwana at least weze ya ndazi ona kila mundu wa kwatakigu na analogy ila nena yo no very simple o mundu one na water pipe yeba nena tap yake ula no moga water pipe yeba weze ya ndazi wo ndo meoka na mitungi makabanga mustali lakini ngeke akatap kama ba kange kana kange baya weze ya ondo kiweke dispense yetu the same volume ele go dispense one those multiple pipes not the same volume ele go dispense one single tap lakini they take more time they more faster so that is the same analogy elango tumia nenda yengisi ando mapa kigu with the tena tangi imwe ba anono kiwe kyo kono so la ko neto throughout bandu batetele ando mako ka otabela bandu bamwe tithengese kiwe bakube nandu with at least makwata kiwe chako no the same model name duplicate across all the sub locations wana na mwata mwana ndeno account government itu na so kwata manya ko nangwa 1 or 2 3 boreholes ne ndite ko na geological survey the best areas na tima ndo balo ndo makwata kiukingyo drill weko nikana na jogi wocha uma with at least each serve and me within one sub location kana two sub locations atako the same case no wote as ne nini ngwasia ne mande the dams no nende no negotiate na ma national irrigation authority so sia ko ene zeni go through ndo already na nanga ne proposal dibo ya kipela si ati through no kana nangwa these 5 dams na sio kana distribute the same no kana ni employee system ya solar pumping na nege solar pumping yeno kiujunga ke pambi anga itwa ina higher place nikenda ke kada na gravity ke kada na yake ando ingi no gende aba yes langane kai mundu ko thiku indafia nabo no na ino ithito ngati kana nga yuto no ito wali gasilanga kwetinga wethe angale we mundu ke uthambia ngale baya pe ogoligete gasenze ne kebone pe onge woka na mutungi na bandu boka tabiki kuna zele neza endo ligaka thike baya basaka na ndio ile ya kwana ngajao i water sources nezito tena sio ni waweta yulua kwikia solar panel dino ncho solar dini wa kupamba iki wewe se kwithia mwene ndia kikwata twasio throughout lakini be idea either ya kana yesilia ya mwene ndia ne wasiendu sia mana no tende ya kwitha ate usubia wina walani wa ku manage ata kula kwitha wikite dini isu sia kigu
metala no wendune na emwe ndio thokoma tane weka atinye mheshimiwa ne weka ne thokoma na consultations na yutu na niende na commission zama sai ile zito sub location based development committees na sub location based development committees di seubia ne seubia ke ande no agela sub location ne na mondolo ke daonga me ne dani na waziri wako wa Kegu then wa sub location yesu ne dani na waziri wako wa maondo mama hospitali ne dani na waziri wako wa maondo mama ende tula volunteer programs uge the akela ne ria takithanga ine ne na mondolo unga me metala tala ya Kegu na getha doga ta take ya Kegu yu ni kondo in agwatiania na musili wa kisio chuchu na tongo yelange me within that area no me da make custodian ma those projects sio ne cho mwaka mwana nga getha ne mwige yeki mwana nga tunyo mugwenda ya kumya lakini ne ono na metho me on the ground mo tinda u ground lo unga me that project ndagete kala jekata yanangu ndagete kala no down na ndo maindo tia anangi masi no konoso nondo tio for example tio kunengo example wathi bandu beta wethanga we the andu mheshimiwa kwa ya ameke yeki sometimes back na ege obo steps already kwasi abai mondo wa sana ngiguchu wai masi sokone whether agwe na tap yeke wanzani whether na tap yeke ba police whether wathi kale police station whether be na tap yake weje bu uzo ke ba wanzani stadium whether be na another tap na yezile ngina mayabi kia kwana ora tei bandu beta wa muthi be bogole wi nzeto ya zeto ne ya equipe account lakini nzeto ne through CDF some years back whether ke wega like float throughout ketigera nando ya womo kana uka makabingwa tap make taba kigwe na maigwara nzia maidi kwa wishes ya kwananga na ko mismanage timo noso tusoke baya kwa wemine wa beta yulua ku encourage ando makumetho maibanda avocados uyo na weta maembe ni metha me ebinda ya season ko uketha ni the market is flooded no kuona kana kisio chaku cha banda avocado mbingi ni kwitha safe flooded na wina ready market wina soko ula umamandie wa kuthosia avocado sio nundu kwa imagine you enendi ona trikose ingi o miongweli mabande ne samunda mwima wa avocado na yusu anaisia wina market ya kumonelelia nzia bala mailite kuthosia avocado sio kethe wa mbethugeisia nesa then wa statement ya wala na make ndia yange wa avocado na bala na asia kwa momande ando kiwo that will be step number 1 step number 2 no ge matema avocado mabande step number 3 they recommend avocado isu na step number 4 si amina ko machua tuweze kwambia ose ate mande market yuna ku ya kisio cha MASII ile ina challenge cha market nondo the largest company ya kuweka avocado processing ile Bakasalongo MASII ward na zino ome the first market ito ndi direct binela ngo na biashara na iba ona wathi kikunyo nenge ndio kuna ngo example no enda abandu beta wa Embu yunga lazima bingi ta avocado basi umase umanga lego sia Kirinyaga mwe ana Embu na chuka yuwe da avocado mange mometeri yesu mateto ba MASII wathinga lego ya Nyeri Kiambu Nyeri county with the avocado kune bingi na kuina factory ngi okusia processing to so meet the demand the demand is too high the avocado na ne gotabi uno ndo achao ndo aba muno namba go is your end product ko mondo ndawa ya mae lati uso avocado with the avocado ne kutumeka kusonga ndawa yesu mautazo bageta yesu yaku with the masobeto na ngia avocado ona liba mizo ona liba mimo tumeanza tumea chao avocado si tumea avocado no tio mauta nenge ma avocado la ma extract ya wa mauta late koja mauta makoja maingi meso na chao avocados na avocado na corns la na mbemba they are corn oil na ngene the avocado ko demand the olomo no pio so me meat na kelo kueta na una njoro gino nga the highlands areas ya Mount Kenya region kolani za avocado na banda kwa wingi na alama yako bikio to the na mayas of meat the demand is too high okay na zuni unexploited area ono gadhiu areas big you and all enlightened where they and mabande ta avocado ona ne zile kithanga thene yo na dia mutumia mweta director Musyoki Mungu ena nursery then over 30,000 pieces ya avocado seedlings
na target yake no na target to ala no MASII mabande oye zile yitinya nena yone yoka wazi okona ba masako wethe wambatete ya mindone pe factory ebaya pe nursery yebu use avocado seedlings all over wathi ugezele bypass wethe no avocado seedlings no na mando ya manie mutundo lota thuka nenge mabaga to komoa na woko kweno wa mwelo at a certain age maitho wa company ne maitho wa mata namba kubika bio wewe at this age kana moga ma inspector ne broker le ko ukathoce mbakato maku atago we lazima we the broker ni kenda mundu athoce ti lazima ila lama mazine me amato wa company ne direct ketho we na kibakato cha wewe bizi atiano anda bese na buo mone moga ma icio go mogo we ni mu biatiso ke bakwa youth we na plan miao ila maybe no kwitha wambicie kutethia amwika nondo abatoto sisi amwika ingi nimekalileme idol mayasa kuina mauya ubangite kumatethia ata na we matethia ata era ni wambicie wende na kwikata kindu gita wa nini job where nimegiye mopyo ona nya ndinena na muiga kwa MASII ina meye ndiye no mwatha kana ngathi umwandikitha thini wa account nondo na waka wa isia yuta isia budget ito ya county government ya Masako with over 70% ya total budget then akoleta wa current expenditure sana kwa hiyo kumaanisha hata job market thini wa account ito ni flooded it is already flooded tisaje ate ongelando wange na yu nyege ndugele na atabisi ando mako mamuika ina meye nenda tambie kuibanga that is organized through to register ilese our self-help groups now in the same self-help groups to get to get makwata na register ilese our CBOs community based organizations it is through these CBOs na these self-help groups pala tu kwa mama ambia mbesa governor wa bina no ambeto needed na proposal ila kambinga yako nini serikali yako get fully constituted tambo abeto get the best ego to we kwata fund we quite your fund this will be a seed money seed money see those youths na women ala make sione kitu ukere at least muno ne ukoba ngili ya na yemwe mukana ngwa tangili milioni omwe kana ngili maana tano takikundi mukamamba muradi wako mwete mbesa na miradi ya kumwete mbesa ile ba noze ne mingi noze yu ondwana anu maito mayasi amaina mawea mono no the niona wibando kona kibalwa nondo akwetha sainga no menda very reluctant munengeto mbeso na mukana ngwangilize ya nayo no mambe yo project yo nini na nionengo example pig farming kwithia ngolo mwezi hata izi hatu zuta tu yana tago ona 10 ya nana izi are between 12 to 18 ona engine ya with the 24 wow yumu kambe yo pig farming yuko wara nyo igundi na munenga mbesa yi na beile ingezi ya ruto ila zito hustler fund no we maza ni ukata seed capital yubeza ite kakwara nyo igundi zito neza na teyo kama izome kwa neza ondo maile ku invest yo besa yi mailete to ngoloe muka ngoloe emono me na itatonga no wese within nanga ngoloe wese mature within 6 to 12 months either fully mature na ready for the market nyedia ile ya mundu ile chongoloe o mundu akambia nini zia meye baadhi yako si market market ni open na kidogo oranga no like one of the examples kuangolo ino zitoro kilangolo yete wara between 25 to 30,000 to me 90,000 mawe mano mena ilenga na moyo kama mo woleu ondo wezie za takataka no itilangelo ne kyo sa ingi kitothia mugaso bizyo hey aya leftovers ya getha ne school getha ne bado kubita school we getha masibo izuka nena ni amwalimu kamwe lewo leftovers ila siana sieta yakanga kuange kata gatwa ya ngulo ila siakwa ngulo ezu within a year mwethecho ngulo ilenga ito noge is year once itasia once na data to sweet to maturity wethe amwe na ngulo itatu mwako kwata ngulo inge extra 24 so 24 you know anda yimothoze moti nyanethe kada mothoze 20 na mwiti ino inge ina siende no siana 20 multiply by ngulo mo yuma between 20 to 30 kgs no between 30 to 50 kgs not the way kilo kwa shilingi maana 5 kana maana 3 weta between 25,000 to 30,000 kwa mwana ikundi chenu
mwena ngolo isu muithoza ngolo isu 20 akelewa muita kwa 30,000 you are making that is clean 600,000 in a year. 600,000 na maybe mwakio mwangalanga nondo mwana nengero pesa binge mwakio wa zaidi ya pamoja na almu mwana ngi tatu mwakio ya na mwa subdivide wa zaidi ya ado tatano mawata ni ngolo itatu ange atano mawata ni ingi ange atano you may make your this kind of monies with at least ni masoka nambe na yo mwaka mwamito ila huge bills ketha no ko bya na school fees ketha no mundu akase no kwenda kwa kusezio nomba yake yako ingi oinge in other words kila mtu yase ni chao nyene ndo bundi cia ndo maitu me the main innovative muika witu na kama itu mamuika maike kwa tia yake wala muika tikone anakemeoka pia tumweletu to ni ugite bunambia na youth kana tuikwanga no ngere wa youth and women empowerment they go concurrently ndo zago tia one for the other no siendie sababu umesiele kwa hiyo ndo maite mbese isu ketha ni kundi ciaka moge masie ithete itutho maema maokomboe yo kamba nona yo atwikie wasiathe every weekend wethe kelo tu wena ciathe ile kana itatu mwawara bidaya ciathe isu mo kaimu katho maema menu na mo katho masilia na masani su aja ndo abiga ketha kicha the Saturday you minge daragu to masime they are charge between 15 to 20,000 kwa mugu ya cha to 30,000 kwa mugu ya cha na zo izo they no agata ko mika na meongwele muweta maema menu na muko wa miyo yenyu muka kombo ila cia na muko kuwe cha no so you are still creating an income for you no cia su amona wa thando kuwe cha ila tendie ta kombo ya maema ido atazo kata na te kate besile na kombo cia na uwila na biwe to hati yana twithe thuko mienengi wethe kila mundu wa kwatangilile kana ngilile amana ta wa bona for 4 weeks that is 10,000 mundu uzu zo mukombea na mundu andi lobi kwande kwataboch nundu kwande kwata house shop nundu wake woje ande kwa evangeliza ndatu kana ngilina ana na akiono ba amusi na muthena wa rege tino a Saturday only no wa ndatu guoka na wase obengilio kwa mwindo kwa kutana mwana ta mama ndio kindu cha kumaita income haya ketha ni mwana cia muika tena kiuki ngi kibitete ba bwake na ika bingi ya ngome mbingi ikundileze along bwake cia logo ikakwatana ta mama ndembe ino makaima kwa pump ya ukona kigu maka wa fertilizer maka kombo wa munda maka ambe ya kwema ndeno wa isio siba isio isu with at least yema ambe ondo wa kweka na dine launje asia kana ile tando mamuika let you need kwatabuya na tineno na itu to the team more proactive na tikone kwikalande na kundepend on handouts tachoke ndo like apia kutotethi nondo kikalo chande mukamba asia yake una mundu mwe wekalande na ndo ambe wakaya kuina mwe nduma lokonza omana ondo utona ikata ondo utona kweka yuna ina the other day na consultation na ene company eta wa TVS na mambia nini organize mwana sia wasia boda boda into circles na nama organize into circles kano individual no mana ngo magana no mana ngo boda boda at a personal capacity kana za circle mundu aoka ba gosa kibikibi wena kibikibi ya gundu thioka ketha thioka ba masako town kana we ba ya musi at least in a day you make between 1,000 to 1,500 na ndo ama kibi mai pile to mana na kana mana tatu in a day bala tuze watu ngo yatu wa kwako na watu nga chaone no watu nga kwako musi at least wako atachao in other words ni asiata let you need with a team more proactive na more innovative then it is to be ngwile ko sito maondo ala me omokete makutwani income otherwise does it depend na wote la kuandikwa netende yana uthenanga kwenda na kwetelanga aya niwa wete ulwa wikwato fund niwa wete kana ni ilobe mukanengana na interest na yanata kana muina amba idha no walani tina amba kwetha no walanyo lakini already the proposal is on the table and ewaja executive ya mina they fully constituted nete what a bill isn't the no account government the no account assembly ito to be kwamba kwetu kile pesa ino na definitely whatever there is ika atene okusonge akakwa no ino igela siembele sia government timbele sia serikali tigana ngana na interest figena tido no nanga you ando pesa temete lo motelia atiyambe ya utandelia sio zitande ikatethio kodi kana ngana at zero interest mwana wangilize yana yemwe ketha mwa ilo tonga tina amia mwaka omwe inyuma nda mu invest base isi tuna tina mwaka omwe itunga cho mwitunga ngilize yana yemwe na no ndo eno na getha the revolving fund ile da say grants getha the revolving fund na the best thing about a revolving fund ni kana no ndo ithe kila mwaka ta aza take away kwat your fund na then that we kwat your fund account government ya masako ta allocate 500 million for a start
okay, there the following financial year nitokata allocate the same amount of money. Next financial year nitokata allocate the same amount of money. Na mbesa ino advantage asio kera kigundikira yo no siengili ya na imwe kana ngili mana ile mai matumia nesa na mai banesa. Round 2 magela me allowed to apply double or triple. Besi la ma apply the round 1. Na mala mai muwe ku iba mai bangana do there you na moti eligible kwe kata kunewa kuri apply ngenge mu apply ngezi yake already la muna ngere sia mbedi na kwanye. Kwoni kwa sekana sai mota ndithwa katukete kutandithwa ona mai mo kuisia ithia ni mwesio kusieva ni mo kuiba nenge kwa mweso na ngombe asia mana. Haya we do zo kilo mondo ke ando ne munenga mbesa na muigande binyo nondo ana mo amanengo you anangara for example kala ithete na ikundi kitu cha ando ta miongo ele kana miongo 3 na imwe koma ando ngangilize yana jemwe na matu ya tisi akuiba no za ndo meka ano meka lende mazi ngilize yana divide by 20 trikwata cha kila muno tio tangili 5 kuwe mazi ya teane la ndio ndo wa mtu tio kele kanyo maana ngilita no mundo wana ngilita no faith with the cost of with the hard economic times ila tena yo mundo na ndoli ka supermarket makiu wale no kodito kwa taka handbag ko exactly shopping ya just one handbag lakini mo pull it together mukaza tiyana at least it can invest ila ngolo Douglas ukuweta ila mweka hata wethe mwaka ndoko dhala mwena maana tata to kana mwena kalibu million na yuyu mwena walane wako ka sensitization kuma manyithia yuluwa ilovia hii nondo mwe tu yabaya mbunge mbele sio serikali hizi si dhana ile to public participation na serikali they implement any single project lazima ikambe ku certify chao ikambe ku mbana mwene ndi musomethi ona lama kabigia ko nengo imbesa no lazima muka sensitize we na wona tasi uteka ulo nundu etha mwinambo fitukithia na nini so uma bayu andu metha maikwatia mweshimwa no wetie yulu wa mbesa cia wikwatio fund si okendi mbese budget ya mwaka one na somewe Tedele TCA executive they fully constituted this week na next week ete kwete we ale next month ete kwete we a supplementary budget and then we go supplementary budget those are some of the those leaders kumete siambe na basari now these are at least where they take the budget yete kilene to consider na magwete kile tete lo baka June ko sekia mesa ni sia budget ni ya June lakini zile no supplementary no take yo kwendo kanini kala yata waka pilot program kakwatie tuika kwatie pilot program at least with get kila ward ikana kila ward ya kwato na ingilima na 5 no zizi ni kudita 5 na allocated best hizo na nga dispute even le na sand whether pay ni mwezi kiene sai tioga iki ambeza mingi no kona kwa milioni ile kana 3 in my ward where there's no boost nenda usoma utumani webani kana kukulie kule yiba Samson MUSYOKA MCS maile unena na governor kwa wasia umwe mokitane nanza ilayo kambani na maisubia thayo wa enendi na ila nasoma utumani ukilaje okamutwe ni ivathukano ila sisi yakumila thini wa Utongoi kati wa executive na mbunge utonya kwa sieta weni chao ni kwithaba tena mupangilio museo mitalatalete utwaithio ndu bailite kwina opposition mbingi utonya kwa sia chao chithia wa ni kana kwithio kwina division then Utongoi yusu division ino sieta wanaeleta the conflict of interest and where they are executive tile Utongoi wene governor na assembly mayombo kwa main consensus lakini hithi bama za gwetokia ta vendu acho taisie taile kala ande na governor tike kala waka mukunji na ketha beke ndo kwenda kwika ndoga ndo tabia na tive tukithia ba ndo the tambo discuss taisiele zita wa pros and cons ketha be mundu ko benga akabingia ba akabingia ku wethia nido te yedo weke ndo mbunge na at least rege ndo tambia toke mana that we are consulted before give to the set and then wampunge ninekulyo kama konji ka involve ya a member ma county assembly on the ti lazima ka involve on the lakini vela ita wa leadership you are in the no assembly where they attend majority leader na deputy wake minority na deputy na deputy wake tena whips na tena ando yani house leadership tena ishimiwa hata 10 no mtu ongela deputy speaker
azunyo maime kala na executive ma agree na my lot wete other members my lot and then wa say na other members yemekata ne mo kama brief wa na mama ka share opinions yo yolwa the same issues na ma mino share your opinion ni we genda wapi tukitacho tikaje ndigeto bunge tuko beto kithia na ile tenda divisions is nondo yutambe yatikambe ya kuokita no mondo wabine lo na campaign ya bese ndilo na thana ile Douglas na campaign ya bese ndilo ina thana tikambe ya ka o mondo faith where they are at the end of the day to go bika 2027 all of us are losers na bai mondo ready could lose kila mondo ready or defend kibela chake come 2027 asio kengi obisi na gatungo obisi ne chao ne meka aloka kando alama usakuye kwa hiyo atambeyo kwacha kawe ndo the governor tono thukuma na ga MC na tono igata na tono thukuma kana governor ya thukuma kisione tikwate ka udambe yombwa na maybe ndiambe yombwa ndo the itani kwa kwigata kukuana tetena consensus niona masaa maitu maendelee na kuthela na ndu wa unanda bya kana nonete mbungeni nenda tuminie unaende nonene amwene ndi wa MASII nigenda tumine kwa ndo makwa ma MASII ni mubea muno ni munengete wia na mwende na mbona kisione petha be na any challenge obisi na binguye we ba MASII itina obisi wa chief ela obisi munio na akiwa county assembly ni mwethe athoko makwa mebubu enda ibo mu report kila kingi nyene tha obisi ne kila wa Jumatatu kila Monday na kila wa kana ne tha obisi feel free mogebo na dinene lobuna sekana then wa kila sub location ole number bika nende na ko inaugurate ile sub location based development committees nizo sie the indethesya kuthoko makesione nyo munaza kuyeta mundu no ko mu represent na ndiwo ko mu represent bado no kwenda ko muthukuma na ko mweka nesa wethe ulo we kwacha muna ina wethe ulo wakwa miaka 5 yukite at least ne mwana matunda machuchu kwa hiyo tikwate ane na tithukuma in consultation with at least eta propel kesio kito nambe asante ni mubea muno na indi ingi ni mubea ndu akuka na kunena na mwene nthi ibinda ingi maybe tukethwa no nena nya tumanye tubikite ba kimaendeeo odini ya MASII vyolia na indi musiaisia bonu botobika muthia wa kinu kitu muthenyani wa umuthi cha amuka ni kwendea muthenya wa ilite ni ta Faith Makenzo mutunga tinda nesa